Khai lâu ngay thật theo rô khai Runmawi Tv thir tu te chibai vek ule amasa in kumsang ni somni paruk Chapchar Kut chibai Runmawi Tv mingin kan book chewa tuna hian Chapchar Kut ni khatna kanom meka handloom exhibition le food stall te a oma stall tam taka oma kan han tlo kwal vel dona achunga kan lut chhaudon ani achaga kan mu the ang khian khi handloom exhibition an lo nei chana stall tam taka oma tuna hian kan lut chhau chinanga enge anin buat saina te kan zot chhau chin mol don ani kan mu the ang hian heta hian art novelty gallery lo oma belchian na hun tuna kan lo mang don ani Chapchar Kut chibai hey te madang dai de ohlek handloom exhibition so ta sa chuan puan le ti vel hier kan lo muta hey enge nang mani in thil zor vel the min explain sak theingem heta in pot nei ang te thil sang hau te hi thế hey medium sang he kan khoya ke ni hian in mo wood carving te terracotta he ceramic lampang te mo lumbe la tanga luma tanga siam thil te ani ta heng hi sombur te chibur te he ko chharo pui wang che motifs atanga inspiration kan don mo kan nek ang kha design kan siam he chu signature styling kan kalpuya hundai takan lo ti ve to chuan ke mani hian in khol te kanin lei chopati hian in aro na te po mumal zokin kan ti chho to amo he kan in display chuan in mizo folktale based ten kan siama chuan in darbul ang te mo ti sang te hian in a curving ani deuh thlang pui tu na kan show hawi chu hei heng te po hi order the vekin hian mo aman po hin ang lo noi ai ang lo noi mai asiam hau ta kem hey a carving le ti vel a details how hi enge as a how ta kem how tak ve ko mai he ai za ka hian in a drawing te tia chuan in a curving designing te ken ka lo tia ani pon na curve thowa chuan in wood curver hi pakhat kan nei bok mo so kong khar pui so song te so kan curve ve kan ni ta mo design hi chu tlang pin ke man ko khoya chuan in an ma ni ka curve tir wood curver khamo ani le hemi exhibition a bi khan het yang style e clay ti vel ho nang ma ni deuh chau in ni em midanga hian kalang mu me alowa ke mani style hi Mizoram Kerala pa in India pon se khovela pon se kan pot design hi la umlo shim e hi chu kan chuang ve ki mani pon ti chun zom zela ya signature style kal pui ati lar hi international platform mo kan tum ani chu a hle me mi zote zinga chu tiang ti thei chu kan neya in kal le zel na tura du sang na sang ber kan hlan chewa lo in shal cheu turin kan du sak bok cheu okay ni po kan lom lut to he sarkar chunga po lom thu kan se ngale tuna hian Alfred Antique Collection store ma kanom meka tuna hian ani tupa kabula ding mek boka enge indoor hian inthil zor le inthil enge ti min explain sak theingem mizo thil le kan mizo thuam thil te chi sang abikin seki te khuang te tuibur ti te zubel ti te fungki tin hei vakiria choi lukhum heng te po hi discount thatak kan pe tin Chapchar Kut pol bi khian 10% discount hrimania tin 10% ai hniam te nia tin hei mizo thi kan ti thi na te chi sang heng ho hi atlomin nei thei na hun ani don ani chu thlir tu te po local se kan duwa tin hei sum te tin khatin khan chi sang oma tin ki dar khi octave khat Mizoram la ngai lo hei hi kan tune tharania khi darmang khi tiang khian dar rual an te khi tiang khi ma line an lo nei ve reng thina khi kanon phau chok boka chu ani tlang pui mizo thil atak alem ni lo ani deuh tlang pui ni
alo mom le me mizo thil su tak tak te heta helai hmuna hian le thein an chhop chhuaka enge namdang ten an hun puya chuanin discount tha tak tak te an pe thina he an ni pon chutiang chuanin discount tha tak tak an pe a mi puiten kan mizo thil te hlutna chang hria lo dor ngei turin kan som cheu ni kan lo me tuna hian mizo ti dor ko ta kanom me ka aminga chang re hian a mizo ma tuna enge an thil nei te lo bel chiang ang anei tu te komna hun chibai le hey enge in thil nei ho hi thinga changa siam de uvek bek te bible cover ti ang reng te kan hmuwa thinga changa siam ve kan ni emi lo soi zau sak thengem thinga changa siam vek ti thinga changa siam ania mo awa yan thinga changa siam vek ke de si sang asia ma hau ta kem hey na ti lo zong hi chu awa hian thing de uvek ani box ya a material te po a boy tha kem zon khom vel te hau tak ve khop me tia en ai hian ti tura tam ve mo tin mi zo rama tiang hi la om lo ta voi khatna alo ni ba ka cha ani le in bible hi engtin nge a cover hi I kan la chinanga engtin nge a cover hi thing vek thawanya he an bible te hi asia le mema mizorama phei chuanin kan la mu kher lo me the ni hei ti han mi han hon sak chin vel la en chin velila han de kher lo po in alang po na ken thei ta mo tian ma lu tu kan ni hey bible cover te hi thing vek ania an le mema hei per scan vel kher ngai lawin mi chatan phei chuan mi patan po amoi emema ti han an bag te hi hei thinga tanga siam vek thawania clutch te hei bag ngai na tan phei chuanin lo dor ve ngei chi ni hi ta hianin an stall hi mizo ti ania ming hi in lo pan ve cheu donya in chal cheu turin du sakna kan hlana se u le hello me ge bo tuna hian bamboo handicraft society te kan komna hun kan lo mang le dona ka pi hi state awardee ani ten kan lo sia tuna ama chiangzo ka komna hun kan lo nei ale in enge state awardee ni ti te kan lo sia enge chiangzo le zawzo kin ithil zor te nen hian mi lo shil theingem ole nya ming chuan ni ve mai heng thul te te ka awadia ka chuanin thul le khum lukhum mani ta mo chuan a thiam ber po ka ni big lo ti mai ang ka van nei ni mai ya chuan engtin nge heng ho hinang ma siam vek awa hian ithil zor zong zong hi ni deuh mai ka fa te ne na kan siam ania heng te nau deuh te hi mo ani chu puile me kum hetiza ta hei tiang mizo thil lu tak tak te hi la siam theinia mizo te tan chuanin a hlu hle me cha engtin nge training te I pechina mi hetiang thil siam lama te hian chi ne hei bamboo noya te ki handicraft textile ho noya te le zo han ko noya te han ka pe ve china bamboo development agency noya hian mo le bamboo mission noya te kan chuan nang mani hian dorin neim nation lo chuan khoi ve angi nom engtin nge dor du tan cheu engtin nge ron nang mani ron biak po dan tur khoi la yang en lo pan theng cheu si te venga district zel thang si te ro ta kwan kan oma si pirot tia intar ta mo chumi si pirot bul cha chuan kan om ani chu hei pasal nei tumte tan phei chuanin hei chom tur te hi lei me tur te hi awang thina hei kapi te hi chi te venga an oma hei anna le me ma ataka po hei tuna te po leidu tan chuanin hei lamwala an omboka in lo dor ve cheu donya in shal cheu turin du sang na sang ber kan hna na cheu kalomek hei tuna hianin Runmawi TV news ta na mi tangka sar aite kan muthut me enge hei voin chapchar kut ani khatna hianin enge ati hei news tour tha ala kwal mek nge komna hun lo nei veang ani thowa tin hei kumdanga kan ti ngai lo na hmuna stall an han siam ta hei some rifle stand chua ta ka wangin alo rem khop maya alu chona rem changa
tin motor le mi pui kong kalvelina ti boilawa hetiang hian in phona an nei theita hi a tha ka ti khop mai chuanin ani le hei tlemin mi puin kan la phei lutungai lo ta helama hian a tiang dor nei tu te tan hianin inshal akali ni ringe tlemin ama ain hei mi te mu ngal alo ni lo ta lama chunga enge khalama khanin ingai dan nia hei hi chu atira chuanin kumdanga chon kong puidunga khan an ti thin khania atira tang chuan hei an han tram chho chawnia atira tang chuanin kumdang ang lui kha chu ni kherlo mai the ma ro chu mi puina zanin lama te chanchin thara te le khatiang khan an lang chhawanga mi pui chuan kan pan mai chuan ka ring helai mun hi chu nia hei anzor tikim emema enge puante le mizo thil ngai na tan phei chuanin helama hianin ilo mu mai lo pok han kal kwal ula han en kwal chin vel ula indu ai tam mu tu le le tu lo om don ani kan lo me tuna hian magic en bai nu ma mi sha sel dor nei tu kabula ding me ka anni hilung le atang local wang an nia enge an bungrwa ronin ken pheite hau ta kem enge ani anin buat sai na te an man he na tagin longai thang u kini chu hei handloom hi katina la rei vak lawa ki mai fashion designer kanya 2007 atang khanin katan to ma se handloom tak hi chu ni kuma tangin katan ve cha ta tuna ka thom tunai chuanin thomno kan siami handloom cotton lam manga thomno siam heng ho hi karon buat sai chuanin ani le designing le handloom lam chu enge ain thawem ain har sathleem enge I mudan ai harsalo designing lo ti kha chuanin handloom kha chu olsam ati olsam achan chu designing kan zir te khan hai textile lampang kha kan zir subject kha kan dal thawa ba khanin chuan chuan harsalem lo ani chuanin pon design vel te pon ang manin du to kin in design theyanga tlem chuanin in ei zon na konga apania thiam kha chan alo pui na se de big don cheu ni chutro olsam zok ani chuanin hei tunlai chu tiang vest chi vel hi me cheta bi kin alar ma enge in shalte a olem enge chuan ani le lung leya in shal ai nge heta in ronin pholan hian in tan sales te a thadewem enge hei tuna chapchar kut tan chim hian January thla tang kha kanin bwa sai ta char ta mase stall kha kan hu don le don lo kha ka shat lo wa khan lung le ya khanin in pochwa luk mengo ka ta kar ma sa tang kha kanin pochwa kan ri nai kha kan shal na sata sia du thu sa ma tampol ai zo la khanin ron ken tur kha ka nga lo ta mase hei tuna po hian hei kan ko ta deu tuak mai ni hi ani chu tam the ang ber shal turin du sangna kan hlan chewa hei lungle tang te an local wangwanga hei an nei nal hlom ma sial hlom in rin ai na sial ang tikhan ataka eva en ve nge ula lo dor tha turin mi puite pokan so ma cheo kan lo me ki po ka lo me only tuna hianin funky dor kota kanom le meka handloom le hetiang lampangai na chuanin an dor hi kan shelo kanomin karing lawa tuna enge anin chal cha MT te enge an nei te kan lo bel chiang le don ani chibaile enge in shal thatoem inshallah har khop maya first day te ni box ya enge inthil nei te hi min lo explain min lo shil chiang la clear to ten an lo shat chan theinan hey kimani handmade custom handmade vikanya chuan organic cotton vik kan mang boka chu vel chu ni mai cho hei ta han lookbook te alo oma heng ho tang hianin an mani du ang te an order theyem heta in nei ang ho hi chanin enternan hei du dan design shell lo reu te tan te po han heta mi ang hianin anon thang theyem thang thei vek a chuanin an du dan design khan a custom vek thei studio a ani chu hei Instagram lama te po khanin amuna kal thelo tan te po an nei na zia le an nei sia zia shedu tan te chan Instagram lama te po khana en theya hei ta hianin hei an nei nalin asia hlom ma mi puite lamola kal te chanin lo tlo ve theu don ya kan lo me ke po ka lo me tuna hian food court ta kanom meka food court hi ni danga kan kalchin na so lam anung lama khan ani lawa he Assam Rifles om chin na mun main gate atanga lu a dinglama pheya tlang si pahan chawa khan ani a he ei tu chi shang an lo zuara atam ma du thlan tur po tuna amun hi kan lo bel siang don ani
piece of cake hi shelo kan omin karing lawa hei tuna het ani tunu sarai kabula ommeka enge in menu te hi cake lampang chau nge enge in zordon min shil thengem cake ama kha chuan cake le ice cream cha khani china ma ro chu I demand awang ten le mani po he business han zau zel nan te kan tia thil chi sang sang biryani te Indian Chinese continental ti vel ka theng ang kan han chop chuak ve a chuan nikum atang khan kan start mo kha tiang item kha chu piece of cake hi kan sha dangin an cake te po atuya asial ma an menu dang te po hi atui nge rin oma mi puiten eta kalapya in he ama sabera hian an oma in lo dor ve cheu donya kan lo me ki ni po hei kabula hian Dr. Arla Thangliana oma enge vo in hi Chapchar Kut Ni khatna ania enge a hmu dan te program hi a hlo tling don in a sha em ti te tuna zona hun kan lo nei don ani ala soi thei che lo he ka lo theng chia ai nga ma he ka la tlo bi ka lo a ka kal da a point ma saber khan ya mo ma ro su he bul tan nan ni dang ka la ti dang ai mi lo asam rifle ho chua san huna ka ti voi khatna di ka ringa e hi chin chi atlak tak ding ka fia a milestone mo enge mo me lung poi mo tak mai ni ka fia lo mo ka tia e ka la fang si lo wa ama ro chu Chapchar Kut hi ahun tak khachu zirtop ni ning ka ria di so pathum mo he ama voin thotan mo nia kan han than hian alun le lun lo lama kha atan ti tak hi chon hriat a har sa tun ma khan commerce industry ka enkol tam ma sa po khan kan ti chakop thin maya tun tum he ngen an ti hi ka rachak de le ka ei season line ni na karon dak lu zokani ani chu helai hmuna kan sarkara kan mi poimo takin min lo wap theya kan lom le a hei kom na hun thatak ta kan nei theya kan lom Runmawi TV news te chan lom thu kan sai tak me we ole kalom le mai Chapchar Kut mang tu zong song te du sakna chibai ka bu ke hei atam ma du than tur Nepali foods lam du ta Nepali authentic food te alo oma cha hei food frenzy ti te Blue Hills restaurant te hei catering lam te pon ron in chop chwa kan hi mari ni catering ti te chang te catering ti te oma chan hei mizo thil hei changban te po a oma hei changban du tan te po changban e theya chuan hei cafe lam te po an ron in chop chwa boka chuan hei hela hianin ming sial de wo oma nu ho pol ti hi kan ko mange hei enge ama sai Chapchar Kut chi bai hey enge indoor ming hin nu ho pol ti de to panya khoi lam nu ho nge in nia ai zol lam nge min shil ma sa thengem ai zol lo te veng nu ho shim pol to pani mo enge ani le in thil zor ho hi hey I zupui ti ang de zupui te nia chuan hei tur khanak tu ka chang kan siam don bok ta mo vo in chu ang lo na ni wangin kan la telu tuk lo ta nak tu ka chan hei heta kan menu ang hau kha kan nei tel ve kang hei mizo thil changban ti te paratha ti ang te chan chu zupui te in chin du tan chuanin hei mizo zu siam nge kha nu ho siam nge kha a in chin thei do na he heta hianin in shelter turin du sangna kan hlan che o kan lo me kan ni pot le Oli tuna hianin chobel bai tollo dor bula kanom meka kabula hian nei tunu oma tollo hi apikal te po ai to chuan in tuizia kan sheve kanga chuan hei atuizia ti chang turin Mizoram Travel Fest ni somni panga winner mizo thali competition winner an lo ni to boka chuan tungi ange an menu te tuna milo soi zaw sakse tun ke Chapchar Kut ai han mizo thali pok kai mani main hi chuanin thali hi kan ron englo de hle kani chu hei mizo traditional englo te ni ang hian heta han thali hanin kan side dish han atam khop meya ke mani pickle nen te nen lamin kan ti bok ta ni chu mo inge kha cham te nen te avain
chuanin pork momo a pawh hian keimah ni siam vek ani ta smoke pork momo le chicken momo kan nei bawk ta chuan a thar zelin zinga kan siam zel bawk ta ni chu a hlui kan ring ngai lo bawk ani chu mo chu ko ron eng lo na ni chu ani chu a thar zel an man chuanin food poisoning te pawh a hlo om lo tura ngai la hei ngai ngam zanin ai thei vek ani chu an thil hi chuanin mo kan pature hi kan sold out zia bawk kal chuanin thir ngai lo hei an na dor hi tlemi na va pia deuh hleka I food court atang hanin phei char a top lama han ani deuh to me avazong chhuak ula I lo e ve ngei don ania in chal cheu turin du sang na kan hlan cheu kan lo me pole ka lo me tuna hian chang san catering dor kata kanom meka anei tunu kabula adinga char anni hi mar special dish laman zwara ni oma enge an menu te khimin so ami han soi fia sakse kalome ke ni hi mar chome chang sang kan ron pho chuak ve a bong sa hi mar char tang bai kan tia chu I bong sa siam dan mar rina kan siam dan bi kan ya chon uisa kan nei boka chuan voksa hi sinhe bu chiar mar chuan si zo me pok kan tiang khanita a chuan I mar khai bai mo I bai kan tia ke ni chuan chu po chu ching al me kan tia mo khatiang chi kha kan siam tel boka tlaka oma chuan zong tra bol om boka I cho hi ti hian combo anga kan pek hianin pek khathi zani som ngai nei theya chuan asa hi a plate ladu tan khan cheng zani zel khanin I a plate khan ei thei bokane so te po ei du ta chuanin ai nga thei vek boka o cho hi ei du tan ei thei ngal vek boka chuan asa swa du po khan swa thei ni ani chu mizo thil siam ni tho si tle ma he dang dai deu e chak tan khan ki uisa te bon sa te vok sa te oma a ei vek theya he in lo dor ve cheu donya in sha cheu turin du sakna samber kan han chewa chapchar kut chi bai kan bu ngal boka cheu heni pole khadi zong kha chapchar kut ni khatna atana Runmawi TV ten hun kan man theite chu ani a clear tu mi pui zong te in zawai chunga lom thu kan soye bye